Anui zime Dima Hasao Assam ge lungzaba mezai chogume peting sai suize mi poni nu ne mi phani ka kurubage halungguit saba maramange pathodi besam pechi gaide le palam ane chogume nui zime peting sai suize mi poni nu ne mi phani ka kurubage halungguit saba me fashion lovers me ana kumting kumchang na ja kamadai kumgu manet rame mi se zu bage manet hachai ro tera ga dalu me ane nje Reliance Trends Haflong duken dibe mafir rame lia zu baba me manet rame mi se ze pipet pege wangzel luilelo Reliance Trends gu store manager ne saja chugume manet Reliance Trends gene rangkang changchum hamdai res squeeze mi hachai lume ane duken phut nu ne zorabe manet rame pemi pe mak je rangkang changchum hamdai res squeeze mi ta ne lurango gulei je sale zai ipo offer gene pemi ku tap se manet rame ngorabe pihi priya digai be kudui ba hangrin le ge chewle ngai makra apo offer Reliance Trends Haflong gene priya digai be je namai ke pe ke zikrite set kamai gene choose chomai ke pe ke zikri squeeze takmai ga chang blunge Kami wangze manet rame pemisi kula ze zobege wangze luilelo Reliance Trends Haflong let rabihi ze tingcho kunta squee pi gene chuze tingui kunta squee ka chang belet kulei ze sale zai chugu me anui ze me Reliance Trends Haflong du ken diwe ma fit rame zobam pa bamsi ne ma ane opposite post office main road Haflong Dima Hasao Assam ge wangze manet rame pi le duilei